He Darchhingpuii film ka chanwang le he character ka play wang hian karil ru tiang em em na khoi bai don ti sha ila he film hi ka chang thong em le ti te le ka chan chhun zom zel angem ti hi buk tham fe ni a Darchhingpuii story hi Burma raltlan in mizo chhungkaw an lu chila an rom na thon thu ania Darchhingpuii thil tor hi rapthlak em em a mishing kan ni chunga kan tur ang nat na zong i chu atwar kim deuh ve khyang ka sia chun police phone in man tir te lo ala hei zote entertainment tena an movie thar tur dia Darchhingpuii tia ania changtunu hian Instagram lama han Darchhingpuii tho ai tia changtunu hi khobel nula ania hei khobel hi an kholen lo ngai tu chuan an pui khopin ka ria han class ti tiang kho class tak an ni ti chuan so yang khan he movie hi a serious tor khop maya he story hi ka hriat na rei to angrenga a story angkon ngora hi chu nikum tir lama to khan ka hretwa kan soi chua sak vak mai do mani story vel hi ani kum chonu lam vela tang khan he movie hi an boipui rei ngat khop maya an director in pui ten nei nan le ting vel khani he story hi a sensitive kan ti thon nge tun lai tak kan ram bo ruak nen a in mil vel khop moya mi tam takina kan veile kan ngai event kan mang an ruk na sang te tun ratlan chung changa hei phun noina chu tiang kha tiang chu ni ati tam tak om lain he hiron release an ni don ta Burma raltlan in chhungkaw pakhat Mizoram chhungkaw pakhat te alu chila alas taka ti buai dan crime rapthlak tak mai thleng mol dona rapthlak zoka tap tak phei chon en nuam lawan ti hial mai theya amara chu zir tir tha taka nei tura te po ngai la he character ka play wang hianin karil ru le ka taksa thlengin ator pha bena sa em ema achan chu Darchhingpuii thil tor hi rapthlak em ema he character hianin meichha te kan chakna aron lan tirin ka sia beidong lova kan bei tang chuanin chakna ne na kan chang thei zia mi ron hu tir boka meichha kan ni awanga kan duai bik lo zia kan ne bik lo zia in hu chang tir hleng ka shabo kan ni Darchhingpuii film a hian pudo character ka ron play dona an pik dik na ke malap ngei ni kha Burma raltlan Mizoram ron thlangta boina sang ron chok chuka poisang nei vak lo character ania chuwan chu thinung le ti tak zeta in bo sai nga thil te nia tin he character ke ma hen ka ngai na buka nuam ka tia nawa suale o tiang te nuam ti te zwa hei tuna hian hei hiron play don ania amaro chu kan hriat tura kan du chu Burma te vo huat Burma mi te kan ti mai thin tuna Myanmar atanga rambuai wanga ron raltlan te emo engemo wanga helama ron chukthla te omhon ron son te heng huat na watu utum kha ril ruwa ani omlo ti kha setaira voi tam tak crime a thleng to Mizoram apo chumi den chen chuan Mizoram hian video tam tak movie tam tak siam ani to atin documentary te po siam ani to thina based on true story te inspire tu omwang te siam ani thina chuwang chuan hei tuna po hian kan Myanmar atanga ron chukthla te raltlan kher lo pon ni chung po in voi tam hi Mizoram hian crime poi khoina lian tham tak tak an ron thlen to ni chung ang satlia chuan ngai mai la a thain ka ria ba Burma ram atanga ron chuk te kan unaute khuat pha re runan khan manglem loila misuak sual no ma chung misuak sual te chetna chu he film hian aron tar lang don ti kha thapot taila a koi zong khang kan la chiamang ti ka lau de wa chu kan ron soi le photani chuti rol chuan me se kut thla le mi pat me chen alang pangrong kai tam ema wangin se om han ti ve dok chang chu kan ya ma se film ten ya thei tok an chua kan ti thei ve mai je la
sin pakhat phei ka chu har sa ka ti em em a khu choi choi ka sut phar eng ni Darchhingpuii film a inspector hmeichhe role ka ron chang dona he character hian hmeichhia te hwai sen zia le pau khau zia atilang chiang hle in ka sha a mi tu emo amit meng le ache dana danglam achi ka wanga a phena thuruk rap thlak tak in phum ru hai chwa dan te le aman chwa dan te a top thlenga a fight chho na te hian mi zo hmeichhia te kan duai lo zia lan tir chang hle in ka sha thau thong thin phu du tu ta om chang te le mani taksa poina tur pha hian na te oma chuang khop chuan he film tan hian thei patop ka chwa a mo dom bokaring Mars ni som palia release ani do na he nai to khop maya kar ni po om mang to lawani he film hi aron ri hloi lawa a engenge mote ron dar lem lawa en cha kom zok zok ang khan an ron ti lem lawa ama ro chu aron chuak ani chuan mi tam takin kan en cha karing ai chang to no rigot po hi en tuina thamani do na ni ho chu mai ba ka he a story hi interesting em maya ngai event lo thei lo ni ho thina thong dat ngal mai ni Burma raltlanin emo Burma matanga ron chukin ting hian chung ko pakhadan suwa samvel tur kha eng tiang chin nge a khosaka eng tiang chin nge omang eng tiang chin nge he thon thuyan ron kalpui don ti kha tuman kan shelawa a trailer teller ron chuka nga enge mazong tal jakan la thei tura po nga ila ama ro chu zot entertainment te film au siam to kan sia kan en to hloma tun hnaya a hit berberte a mu nom berberte mi te thin lung ne berberte aron ni hloma chuwang chuan tun tuma mi poi be se sang hleya tumdang anglo takin he thil hi an ron ti dan hian ron thlaka tiang thom re takin an ron kal chho wangwanga topa an ron ri huk don ani mela mi puipon kan en cha karing tuna thlir tu te poi ni en cha karing eng tiang chin nge an ron che don eng tiang chin nge a thon thu om don mo tiang chin nge sual don ti kha ngai ven zui ngar ngar tham ani ngai to zui ngar ngar tham chu ani ve ani hay tu na karon ti lan ho hi an chan na mai mai ni ya an sut lai me ka ni ya at digle diklo po kha ai aneng lo chong lo alem te pai lo ti mai the then khat kha choma ro chu hei vai tam tak an sut zinga then khat an ron lak chau kha ni kan shedonia ti lang tam fak lo taila e pori sela he movie hi interesting me matin mi tam tak thina kheiza kanga mi tam tak an thin rim mai thaya amaro chu ka soinon le du chu a koi zo nga lak lo tur he thili thil tam tak crime be chanin vai tam tak bizo wa po bizo la po film siam lo ni to thina chuwang chuan American ho ang maya misuala enga tinge midumin man enga tinge chang tupa midumin man ve du lo ti ang vel mai maya ni buai kha chu tum lo te ngu ti hagan soilok du ni Darchhingpuii heng ha hlelom to hle mai